as a wounded Grey College side. They lost to Jeppe last year, and the game after that, I can't quite remember who the opposition was. Absolute captain, that man, Ajax. Ja, een van die graad 11 leerders in hierdie span van Grey College. En A.J. Meyer, die Suid-Afrikaanse skoleslot. Hy speel ook sy derde wedstryd hierdie seisoen. Claude Steyn die rank hoog. Grey College wat 'n meter voor die doellyn gestuit word. Wessels. Claude Steyn. Weer is dit Wessels, kort aangee hierdie keer. Preston Bennett, like it, maar ja, dit is Preston Bennett. On the ball, driven up by Claude Steyn. And Wessels picking up the numbers. A lot of attention would have been... Agtertoe aangeslaan, sê die skeieregter. Darius RW twyfel so 1 of 2 keer, nou sy by Zander Smit. Eddie Mabena breek binnekant toe, steeds is dit Mabena. Voordeel vir 'n oogvat word daar geblaas. Lyk weer soos Claude Steyn wat hom inneem. Rigting verander deur Wessels, binnekant toe gebreek. Oosthuizen die is beskikbaar, maak hom mooi beskikbaar hierdie keer vir Darius RW wat hom wyd speel. En dit is Mabena sy eerste 3 volgens my. Putting it up like they traditionally do between the forwards and the backs. Look at Darius RW here. Knew Mabena was on his outside. Hy maak nie 'n fout nie, hy jaag. Devenier. Fop aangee. Reg onder die pale is dit een van die loskakel wie aan storm. He's setting up and looking to get off this line as quickly as they can, but the ball goes through the hands here. It's the angle that comes in here. Sells the dummy, does that man Vian Storm that time. Ja, Zander Smit wat natuurlik vroeg al vir die eerste waterpolospan gespeel het, uitstekend deur Grey College. Dit gaan net eenvoudig te vinnig, te maklik wees. Die krag van Grey College gaan oor. Lovely. But it's the man in the SA Schools jersey, that man, Arjen Meyer, who really is stepping to the fore, yeah. Ja, vir hom tussen die pale deur. Laurens jaag hom oog die lug in op, maar RW is in posisie. Breek na die binnekant toe, RW met sy vaartversnelling, daar trek RW. Hier's Reesies en Kimberley. RW gaan oorgaan. Uitstekend Side beats one. Now show and go, and it's over here where he had us all fooled. It opened up for him. We thought that they might catch him on counter defense. Ajax was oh so close from preventing. Of jy kom terug van ergens af. Spoetsmit recently had one of those ordeals. But let's get back to the action. And action it is. It is the 8th man of Grey College, Arjen Boysen, not tripping over that little brick wall. As he kon die middel gehardloop. Grond toe gebring, Arjen Meyer. Maar kyk net hoe slim is Arjen Boysen. Die gat gaan oop, so groot soos hierdie een in Kimberley. For him, and Boysen waited patiently, played the ball. And it was initially Arjen Meyer on one of those rampaging runs of his that set that up for Grey, and Arjen Boysen obliged. Vinnige bal deur Wessels, Arjen Meyer kom deur die verdediging. Steeds Wessels. Ryan Klein, hy slaat 'n gat aan die binnekant. Probeer aansluiting kry by sy ondersteuning. Sy grond toe geneem word. Is hy beskikbaar vir Wessels? Alexi Tyropoulos, daar trek Alexi Tyropoulos. Hy het verlede week so gemaak en hy maak hierdie week weer. Let's take a look at that again. It's Wessels who feeds, and it's Tyropoulos who sells the dummy. It beats Kluter on his inside, Clinton Kluter that is. Weer nie heeltemal reguit aangegooi nie.
Kaptein, pragtige hardloop. Hierdie keer is dit Steven Miller. Full value from Stephen Smith holding on, and it's Stephen Miller who goes back into his athletic mode, ready to go. Ja, die skeieregter wil net daar by die nuwe voorrye net praat. Die hele aand goed gegaan. AJ Hendricks, Tian Fourie, 9 partners vir Grey College. Liam Devenier, Kombrink en Engelbrecht aan die kant van die help mekaar. Maar ek moet sê, help mekaar se skram nie 'n oomblik teruggestaan vir Grey College vanaand nie. Didn't expect it to, through Dylan Engelbrecht and Liam Devenier. They were really good. Now Grey College will just go all the way forward at try time, and it is Arya Meyer. Take a look here, show and base just on the field. But it was here where it was set up initially by Boyson, and it is Arya Meyer. Ek gaan dit nie doen nie. Kantlyn toe skop. Hans het tog die vinnige tikkie wat kom. Gaan hulle fases probeer opsit. Weer is dit Grey College wat nie wegrol in daardie verdediging nie. Weer is dit Butler wat vinnig tik. De Lange wat uitstekende wedstryd gespeel het. De Lange wat uitstekende wedstryd speel vir die help mekaar en oorgaan. Take a look at that. Ja, hy gaan 'n voorspelling waag. De Lange gaan nie 'n 5 slot bly nie. Hy gaan die vir 5 skop die is daar. And very good. I think there was way too many questions that were left unanswered on the defense for Help Mekaar as Grey side launched attack upon attack. But that is the final siren that goes. It'll be the last movement of the game. Let's see if this Help Mekaar side will be brave enough and maybe a moment of magic just to end the match off. Penalty to Help Mekaar. Ja, heeltemal terug, so Grey College wat opgeskram het. Vinnige tikskoppie van Help Mekaar. Lang oorslaan aangee hier na die vleuel toe, maar die bal word aangeslaan. En dit was waarskynlik die laaste beweging gewees. En meneer Fransjo Nortier blaas hier 'n fluitjie. Dis Grey College wat C4